Pastor. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 14. 14. Nimuze mbabwire izina ryiza, izina ry'umucunguzi, izina riryoshye ry'umurishye, rikamara imibabaro yose. Nimuze mbabwire iryo zina ryiza, izina ry'umucunguzi Yesu, n'izina riryoshye ry'umurishye, rikamara umubabaro wose. Nimuze mbabwire iby'izina ry'umucunguzi Yesu, n'izina riryoshye rikamara imibabaro yose. Nimuze mbabwire iby'izina ryiza, izina ry'umucunguzi Yesu, izina riryoshye rikamara imibabaro yose, rikamara imibabaro yose, rikamara imibabaro yose. Nimuze mbabwire iby'izina ryiza, izina ry'umucunguzi wanjye, izina riryoshye riruhurindushe, rikamara imibabaro yose. Mureke mbabwire yeme amazina y'abasheri, Hallelujah, amazina y'abashushu, amazina y'abadadi, amazina y'aba anko, amazina y'aba tante, amazina y'aba perezida bakomeye, ari amazina yose kuyahamagara ntibiruhura indushe. yego, ntiwohamagara ngo sheri urushe ngo wamuruhuka. Kandi nawe ntiyoguhamagara ngo hani ngo wumve ko birangiye. yego, izina rimwe gusa riza riruhura indushe, rikamara imibabaro, n'izina rya Yesu. Baravuga ngo amazina yose azibagirana, keretse izina rya Yesu rizahora rimurika mw'ijuru. Yesu niwe zina ryiza, Yesu niwe zina rihebuje, iruta ayandi yose yo mw'isi, ifite imbaraga, idukiza byose. Aya mazina yose njyewe MANIRAGABA mwamwegereza nzibagirana. Twese turi hari igihe muzamutinya guhamagara umuntu runaka, muzamuvuga ngo marihemu. Izina uko twese turi ba mazina hano ku isi ni marihemu. Twese iryo zina turihuriyeho. Izina rizahoraho iteka ni rya Yesu wenyine. Hallelujah. Umuntu udakorera ijuru n'umwiyahuzi ni nk'umuntu wo kwiturikiza igisasu mu kirere. Ni kimwe kurya abantu baja mu kirere bagafata ibisasu bakiturikiriza. N'umupagani agendana igisasu mu mubiri we. Kabisa. Ijambo nivuje ko tuganira ni iryo navuye gusoma. Kurinda neza agakiza twahawe. Iryo jambo nashatse ko tuganira umwanya muto. Kurinda agakiza twahawe. Hari ibintu kurinda muri no minsi bikomeye cyane. Turabirinda pe n'umwanya wacu nibyo uhugiyeho nibyo uriho.
nibyo bidutwariye n'umwanya cyane. Mm. Ariko wareba icy'agaciro dufite twahawe uburyo kirinzwe, ubona gifite bo kinjirana abajura nta muzamu. Kurinda icy'agaciro twahawe, kurinda icy'agaciro twahawe. Izo nzu murimwo n'iyindi mwo harimo iby'agaciro birimo. Umwomo wawe aho wicaye hari iby'agaciro birimo, niyo mpamvu hari urugi. Ndetse iyo ahandi hari iby'agaciro birenze ibyo biri umwomo wawe, bazafata umuzamu bagashyiraho abazamu. N'aya mazu menshi turimo agira amakamera. Ayo makamera bayashyiriyeho kugira ngo abashe n'umuzamu abashe byagira umuntu ubasha kubinjirana, babuze umutekano, umutwe w'umutekano. Kandi kubera iby'agaciro biri mu nzu, nubwo kubaka inzu ifite agaciro, mu ntegere introduction umuntu yayumvise aho yumvise n'ibindi byose. Nubwo kubaka inzu igatwara za miliyoni nyinshi, ntiwayifatira umuzamu wo kubira nta kintu urashyiramo. Ariko umunsi washizemo ibindi bintu imbere by'agaciro, intebe, amameza, ibitanda, amateleviziyo, amafirigo n'ibindi birimo, ufata umuzamu wo kurinda ya nzu cyane. Amabanki yose agira abazamu. Yego. Kubera iby'agaciro biri muri ya nyubako. Yego. Ako kantu mwakumvise? Yego. Muri twebwe, hari icy'agaciro kiri muri twe tugomba kurinda. Imana ishimwe. Hallelujah. Nanjye nicaye kuri no butaka bw'Uburaya ariho muri abenshi muri twebwe. Kuko nabonye abantu benshi batarabashe kurinda icyo cy'agaciro bahawe. Nasanze abakuru baza bavuga ngo inkoni kubise mukeba ngo bayirenze urugo. Bavugaga nugera mu rugo ugasanga ari inkoni yakubise mukeba, wewe uzoyifata uyirenze urugo, kuko nawe irashobora kuzagukubita. Ni kuki uwo mugani uvuga. Gusanga ni wacu kera iyo bajaga kurinda umuriro mu gihe cyo mu kingo ntutwike imisozi n'indi myaka handi hantu barahariraga. Mugaharira ku musozi haruguru y'igisambu kugira ngo umuriro nuturukiriye utwike ubwatsi byase umusozi, ariko nugera hahariwe umuriro ntutwike aho wifuza hagaciro hawe ushaka. Yego. Iri jambo narizanye nk'inkongi yo guharira. Muri twe hari icy'agaciro tugomba kurinda. Icyo ni igiki? Icy'agaciro dufite tugomba kurinda ni agakiza twahawe na Yesu Kristo. Agakiza ka Yesu Kristo kari muri twe. Amen. Abatarakakira tubivuze barabasha kukakira bakakamenya, bakakira ku gakiza. Abatagafite, abagatakaje nibumva agaciro k'agakiza barasubira inyuma bisubiremo, bongere batunga agakiza. Abagafite bongere bagakomeze bamenye kuko n'icyo agaciro gikomeye dufite mu bitunzi bwose dufite. Icyo cy'agaciro dufite ni agakiza. Aka gakiza Yesu Kristo yagashoyemo imbaraga zikomeye kuruta izindi zose dutekereza, kuko yakameneye amaraso. Yakameneye amaraso. Ikintu cya mbere, impamvu ya mbere igomba gutuma turinda agakiza dufite nuko Yesu Kristo yagashoyemo igishoro cy'amaraso.
uriya mushinga ufite zenda wubatse amazu handi n'ahandi n'ibindi ufite n'ubutunzi ufite wabishoyemo imbaraga kugira ngo bibone ariko ntibabishoyemo amaraso. Ariko akagakiza Yesu Kristo yagashoyemo amaraso kandi amaraso y'umuziranenge ngo titware ubwoko ngo twahinduwe ubwoko kubera ko Yesu Kristo yamenye amaraso ubwanje. Muri ibyo aravuga ngo oya ntiwemere ko umwanzi agutwara icagaciro rinda neza ingabire wagabiwe kugira ngo kuri wa munsi uzaragwe. Satani n'umwanzi bene data. Satani ndashaka ko dutunga agakiza reka, kandi impamvu Satani adashaka ko dutunga agakiza nuko azi agaciro k'agakiza yaragatakaje. Yatakaje agakiza. Kandi Satani iyo akugabaho ibitero ashaka kwambura icagaciro ufite, ntaza avuza amafirimbi ngo aze nka za mayimayi n'ibindi n'ingoma n'amapendo ngo duteye kwa runaka. Oya, Satani yaza kukwambura agakiza azaza mu nshusho tunatekereza ko uyu muntu yoza muri ishusho kunyambura agakiza. Ngo rimwe na rimwe iyo uje kwamburwa agakiza ngo utange ngo uzabyaha rimwe wasuzuguraga ngo utangira kubikora ko kugeza ibyo watinyaga utundi tumwe n'utundi ugatangira kudukoza intoki gahoro gahoro. Niko Satani azakora. Yego. Satani ashobora gukoresha nimba mama wamzaye data wamzaye atarabashije kurinda agakiza neza, yo nyambura agakiza mfite njewe yoshora intambara zituma ntakaza agakiza. Umudamu nashase wanje nkunda nimba atari mu murongo atarabashije kurinda agakiza udashoranye mu murongo, n'umwanzi wanje mu kirere c'umwuka. Nyine dusangiye hano ariko muri kino kirere kindi hanze yaho mu kirere c'umwuka n'umwanzi. Nibyo. Nimba niko bimeze. Mama wamzaye arashobora kuba umwanzi naje guse mu mubiri ni mama nkamukora ngomba kumukorera byose, ariko nima mu mwuka tutari ku murongo umwe atararinza agakiza kiwe, iyo ngiye gusenga ndamucaha kugira ngo ambise nipite salamu. Agakiza, kurinda agakiza twahawe, kurinda agakiza twahawe. Muri imzarari za mufrere aravuga ngo mumumenye mu muyeke uyo shetani ukahenda Adamu na Eva atashagireka nabuno akitula besha no kuteranya mutagira gute ngo arashaka n'uzi ifrero cyane mutemere agabatera mutakolwe agabatera. Yego. Satani n'umwanzi. Satani aragushaka muri Satani ndakeneye kumuterana uko Satani ndabike uko Satani mureka intambara kugira ngo kwaga gakiza. Hari n'igihe yama guhindura bizi ukaza hano kugira ngo babone ko abapasteri baraha n'abayobozi bamenye ko hageze, ariko uri mu bindi uko ari bamwe muzena banaryanye gusa bashizeho baramyutinga hose banyutinza hanga babanje kumyutinga mu mutima. Satani Satani se ni mwene wacu se ngwa kugira imbabazi. Satani ni umugome mu rwego mujanja ni umugome wa Satani ntabwo ufite imbuwe na gatoya icyo ashaka kukwambura agakiza, kandi akwereka impamvu zimwe na zimwe akakwereka n'amaprograme menshi n'umuruho n'ibindi zokoresha mu gitondo na gahoro gahoro. Ariko ndavuga kino gihugu n'ibingurizo za mbere ariko n'ibingurizo za mbere baje aje gusanga impamvu n'abanyafrika bazaduhamagara bakatubura n'ubwoba bw'ubuzima. Twaje mu bihugu z'abantu b'abanyabwoba b'ubuzima kandi ari bafite ubushobozi badushiramo ikintu, ico kintu turacake tumaze kucakira
kidutwarira n'umwanya. Njyewe sinkiboneka kuri telefoni, narabuze kubera ubwoba. Ni mu kureba amazu bafite ngagira ngo nanjye nguze nanzazingazinga inzu. Noneho ugaca atafaraga mboye kandi ntabonetse no ku murongo kubera ubuzima. Naje gusanga ubutunzi bukomeye kuruta ubundi bwose ni ugutunga agakiza, gutunga Yesu Kristo mu buzima bwacu. Cyo cyambere. Ahantu abantu bazabivugisha kuruta abandi bantu ku misozi ni hano muri bihugu z'abazungu. Timuzamubona bagenda bivugisha. Nibo ba mbere ku ma stress. Kubera iki? Kubera ko nta kintu babitse mu mutima wabo cy'agakiza kuri benshi muri bo. Uri muntu atunze umupsikologe. Ari wabimbwiye, arambwira nte se konza mbona njye abo twataramanya nababwiye nti njye nagize nafusha abana benshi, abana 5 abana ngo barahanga ba Isaac n'abandi banani turi kumwe ba Michel. Ariko mbugane mu dogiteri aranga se none se kubera iki ufite umeze ukumeze ubasha kuvuga ukongera ukanabzara n'abandi bana. Ndababwira nti namenye Yesu Kristo. Amen. Amen. Gutunga Yesu Kristo n'urukingo kuruta rwa corona. Iyo bari bizeye ko corona itofata abantu kwera inkingo batewe, ariko agakiza dufite umuri ibirija mu Imana babo ni passport. Ngo agakiza ngo ni passport ejo utazinjira mu bwami bw'Imana. Hepfo umurinzi aririmba aravuga ngo umugabo nta bwenge ngo yagiye ntagwandiko ngo agira ngo arinjira ngo kuko abandi binjira ngo bamubazugwa passport ejo nagakiza. Passport ejo nagakiza. Bene data turinda agakiza. Ubutunzi dufite nagakiza. Nimba nkunze kugira ngo tuzobana iteka mwebwe bimwe n'abandi nagakiza. Baravuga ngo bino bikundi bazabakubita abana, ariko nasanze inkoni wo kubitira umwana nuko umukubita aje gusenga. Agakiza. Abantu benshi basigariye ku mazina, abantu benshi basigariye ku ndirimbo, abantu benshi sigitangaza kuvuga ijambo ry'Imana gutya, ariko nkarivuga nka station le chapeau pointu un enfant au bout de route, homme à mère, femme noire, femme africaine. Tayifata nka station ntazi icyo ihayivuga. Hari igihe nuvuga ijambo ry'Imana ariko ndafite agakiza muri njewe nizere. Hari igihe nshobora kuvangana Norvege mwivuga butumwa ariko ntagakizeye. Hari igihe no kwita amazina nkagira inshingano n'ibindi biririya ariko ndafite agakiza izero. Igikenewe nagakiza. Uyu ari umusore uguze wayoboye nk'indirimbo zanjye zabafashije. Ndashobora kuririmba ziriya ndirimbo nkicara nkazitunga mu bwenge ariko ndafite agakiza nizero. Azumilangi ya tota vai de la preparimere. Agakiza. Agakiza. Kurinda neza icyagaciro twaha. Nagakiza. Kurinda neza. Agakiza. Agakiza. Abantu basigare ngo twebwe ngo twakaza dukora gutya ngo muri Afrika ngo twarataramye ngo ahantu runaka twakaza dukora ibitangaza ngo amahuduma ngo amafungo. Mwabwiye abantu twataranye umwaka ushize mu giterere kwa dufite hano. Ndababwira ngo nta handi hantu heza gutaramira Imana kiburaya twebwe ari Imana yacirinze yatwagera ina no hambere dutarama twava mu ihuduma tukarya. Ahantu uva mu mafungo ugasanga amata y'ubwoko nimba ari butandatu, amwe ngo arufata nanura nandi ya hafu nandi ya fu. Ibivuguto basanze baraduteguriye. Nje tungiye firigo hano. Narangiza nkanegwa kuja mu cuma nkora amasengesho. Amen. Ngo hagoye gukorera Imana. Nimba umuntu utazakorera Imana hano ngo haragoye. Ndakurahiriye. Iriho zari bitangaza. Abantu borosho gukorera Imana kabisa. Abana tibamenye basigariye ku mazina ngo
ngo twakoraga gutya ngo byari bimeze gutya ngo byagenda gutya kubera ko batabashije kurinda agakiza kabo. Hariho umwana mu Rwanda mwarimu yariko yigisha ngo rimwe gukura mu rimwe. Ngiye no gusoza ndanasojeje ahubwo reka ndekere naho ngaho. Mwarimu ariko yigisha rimwe gukura mu rimwe, arigisha arangije Wimana cyubaro nimba mu twatuvugana bene data. Yego. Haleluya. Amen. Numvishe ko nanezerewe. Nanezerewe. Ikibazo kiba gikurikira. Nanezerewe pe. Hallelujah. Arigisha ngo rimwe gukura muri rimwe ariko abana ba primaire mu wa mbere ntibumva. Ntibashoka babimenye. Unikanga ntibabimenye. Arababwira ngo ufashe abahirindazi. Arababwira ngo bakayindaza ararimuha. Nguhaye no rindazi namara nkari kwaka wasigarana iki. Wa mwana ari kumusubiza aramubwira ngo arunama aratekereza kuko yarindazi ari kwe mu ntoki. Aramubwira aje musubiza ngo wasigarana amavuta mu ntoki. Amandazi agira amavuta. Wasigarana amavuta mu ntoki. Abantu benshi cy'agaciro cyavuye mu ntoki zabo basigaranye amavuta. Abantu benshi basigaranye ibisa n'amavuta. Amavuta mu ntoki. Nyine nibi igisirimba twamatugurwa gutya ngo ni mwongere ni musubizemo. Ari umugore watanze rero zingana n'imyaka yiwe y'amavuta. Imyaka 60. Ibintu bigemera nk'ibyo. Abantu basigaranye amavuta ariko icy'agaciro cyamaze kugenda irindazi barikuye mu ntoki usigaranye amavuta kubera ko abasha kurinda agakiza. Iyo utarinze agakiza Satani akwambura icy'agaciro akagusigariza ibintu bisa naho nibyo wamenyereye. Ukuno bazamwe inzoga timwobimenya ko ndi pasiteri ariko noneho mfite icyo kimenyetso na mavuta nasigaranye y'izina ry'igipasiteri n'ubambiriza. Ariko umuntu ukomeze se ubunyine ukumwosanga iruhande rwanyu nterese igicupa igicupa hano biroroshe biguru ejo bundi narebye umuzungu igikarito cyose ikese ndeba amafaranga yishuye nibyo bintu bihendutse. Ikese ya hano ya inzoga irahendutse kuruta ibindi ndagira ngo byose kuruta umunyu. Icy'agaciro cyamaze kugenda sigariye kwizina nka Nyarubira muri Pastor Maniragaba aho sigariye kuri haleluya ku cyumweru kugira ngo mutabimenya ngashiramo umukunga Pastor Mugwana shaka kiterera nkabyi ni siporo radionanira. Icy'agaciro cyaragiye mutabizi. Igikomeye ni ikintu ufite umutima wanje kimbwira ngo ico nabashe kurinda muri jewe. Haleluya. Ari jambo navuze ko ku cyumweru ndababwira ngo Pawulo arandika aravuga ngo imvura izaba ngo kandi zobije kumeza icyo umuntu wese yabibye. Atukuze umutiro warakundutse ibizonira izinjira tuzobimenya ariko tuzobimenya arige tuzobimenya nibso. Imvura nizagwa ije kumeza icyo umuntu yabibye. Ikintu cyose wabize kizamera. Ndio. Ari imvura yahiza kumesa ivyo wabize. Alshetime matanga. Anuzangia sokaya. Imvura kiraza kumeza. Nimba ari ubusambanyi imvura iraje imeze. Nimba ari ubujura imvura iraje iri hafi. Reba. Tegereza imvura iri hasi kuza. Nibso. NEZA icyo wawe. Harundi mugore wawe yarahetse umwana afite undi mu kuboko. Ndashojeje nsoze kurako. Ari umugabo yo yumvisha umuntu azawe warasojeje wasiye kuvuga gatatu ndashoje. Kugira bareke. Bazo ndashoje rya mbere unumva vuga ndashoje uzomenya ko sigaje kuvuga handi kabiri. Komeza uvuge kuravuga neza. Ndashoje noneho ni rya kabiri. Ariko basha uwo mugore ngo yari afite umwana umwe mu ntoki. Unda muhetse ku mugongo amujishije mu ngobyi ngo agere ku kiraro wa mwana uri mu mugongo aranyerera. Agire ngo amuramire arekura uwo yari afite mu kuboko.
abana babiri yari afite batwagwa n'uruzi baragenda, ariko asigara na ya ngobyi yari afite. Arangije avuga ijambo aravuga ngo n'ahandi nari inkuba, ngo je gusigaranye ingobyi. Icy'agaciro cyamaze kugenda, asigaranye ingobyi. Karagenda abwira abantu ngo nari inkuba. Mureke mbabwire, muri Yohana haravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Atukuzwe milele. Wari kudafite umwana w'Imana ngo nta bugingo afite. Nibyo. Abantu benshi batakaje abana baratwawe, baragiye gwerera yarabatwaye. Mutambara yarabatwaye, za Kajyamabenge zarabatwaye, abantu baratwaye. Abana baratwawe. Ariko abantu basigaranye ingobyi barajishije ko baragenda berekana ko bafite icaga, bari bigeze gutunga icagaciro muri bo. Ingobyi abantu bagenda n'ingobyi. Alors sa vie trai la taille. Nganda wasafiri. Tandira adru vai de la cri. Tofesile. Tandira. Nganda kanda wasafiri. Safi salira esai. Juwila tupanga tokolongolowa. Aluzumiza vigari. Mwami Imana. Abana bageze iriya mu mirambizo. Yes. Ariko abantu bafite ingobyi nizo bagendera mu migongo, bafite ibintu bigeze kure. Bugingo budashira we, mahoro y'abizera, Mwami Imana yacu. Ebela fa tango do. Ikintu gikomeye wa mana wawe, ikintu cy'agaciro. Isampa tukamenya kuko ari icy'agaciro. N'umunsi tuzabitahura yuko ari icy'agaciro, tuzakibika neza, tuzagikoresha neza, tuzakibitsa neza, tuzakibika neza, kibika neza. Agakiza waguze amaraso yawe, agakiza kugira ngo agakiza waduhaye ku buntu, ariko we wakaviriye amaraso nyagurirwa ku bitwikoni kugira ngo turonka kugakiza, kugira ngo tugire kubuntu. Wagize neza wa mana we, warakoze bugingo budashira. Icyampa tukageha tukamenya ico kintu kitubitsemo, icyampa tukamenya ico twakiriye, icyampa tukamenya ico turimo, icyampa tukamenya iki turimo icyo ari cyo, icyampa tukakimenya muri iri joro, tukamenya ico tubikije, tukamenya ico kumenya ico tubikije muri iri joro. Jo wampamagara ukambaza ico mbikije, akakubwira ico mbitse, ariko nuko tubyivuga ku mazina bitaturimo, tubivuga ku kanwa bitaturimo, tubigenderamo tutabibamo. Ariko Mwami Yesu tubabarire, muri iri joro tubabarirwe nawe, muri iri joro tubabarirwe nawe, muri iri joro tukwakira ku Mwami n'Umukiza. Mana we Wamutumaini Bwana ni kama